Ассаламу алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешындыки саатка бойле малюмат. Душманлар оны қара шейтан деп адлаган эдилер, достлар шеңве сабық дос тулғаны үшін севе эдилер. Реберлік есе жесарет ве усталық себебінден урмет етейді. Бүгін Совет Бірлігінің екі дефа қараманы Улучуджи Амитхан Султанның 98-й доған күні қайдатылды. Тантаналы тедбор Ахмеджите қараманның адыны ташыған мейданда кечті, тәфсилатлар Мухаммеди Киряевның левхасында. 98 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза отмечают сегодня не только в Крыму, но и во всей России. Сегодняшний день важен не только для крымских татар, но и для всех других национальностей. Суық векескен ел хараманны аңмаға істегенлер үшін кедері етмеді. Ахмеджите Амитхан Султанны адына ташыған мейданында 100-ден зияде адам топланды. Хатырламақ теменні айтмек ве хараманны хатырасыны анмақ үшін шәрлелер, студентлер ве акимет векеллері келділер. Переписывают историю, к сожалению, делают фальшивых героев, делают какие-то моменты, извращают исторические события. А это не дает, был человек, а кто он был? Вот Герой Советского Союза дважды. Ярмада сакинлері üçün ел Евсаневи учуджының доған күнні хайт етмегенді анане шеверілді. Бей Ильясова үшін бүгінгі күн пек мұйым, чүнки хадын Амитхан Султанын шахсен таныш еді. Оның ресімінен мейданға келмеге бейе ханым үшін ғурурдыр. Я вот сегодня пришла сюда на митинг. И, конечно, очень бы хотела, чтобы имя Амитхана Султана было дано Крымскому аэропорту. Амитхан Султанны белі шахсен деп саймақ мүмкін. Женг еллары о атта 100 арби учув биджерді. 150 экава учывында іштірақ етті. 30 учақны шахсен озы урып чықты ве группалар теркібінде 9 учаққа зарар кетірді. Я пришел на сегодняшнее мероприятие с целью, чтобы почтить память героя Советского Союза Амитхана Султана. Для меня важен этот день. Я почитаю память такого великого героя, который сделал многое для нас. Фашист учителар Амитхан Султанны оны учув тарзындан таны еділер ве оны қара шайтан деп адладылар. Ондан о қадар қорқа еділер. Женгтен сон хараман яны учақларыны ве космос аппаратларыны сынайды. Эфсаневи учичи 1971 сене февральнын бірінде көкте экипаж еле сынав вақытында эле холды. Мухаммед Киряев ве Виталий Голубев, Милет телеканалы. Симферополь халқарави федерали мейет ташыған 45 авалиманлар сайсына кірді. Оларға улу инсанлар адлары берлежек, яны адлар қошмаула жақ ве ескі серлевалар еріне қуанмай жақлар. Тепсие тілген намзетлер жедвеліні қырымтатар мунсеселерінің векілері күтлеви малимат васталары ве жемаат ешкелетлар музакереттілер. Тафсилатлар Айши Шулакованың левхасында. Ахмеджитова лиманына улу инсанның ады берележек. Намзет адларының илк жедвеліні әнді Қырым Жұмхуриет палатасы шурасының топлашуында белгіледілер. Бұл мемлекетіміздің 10 белли әрбабыдыр. Олар регионның тарихи ве медени мирасына иссе қоштылар. Олардың арасында Қырым татар марифчысы Нешірджи Исмаил Гаспринский де бар. Ама конкурста иштирак еткен адлар ве территория арасында тарихи бағыны назарға алып, топлашуының иштиракчилері жедвелге Амитхан Султанның ады қошылғаны ақта музакерелер кечірділер. Халқымыз çok yıldan beri Ahmetçik aeroportu Amитхан Султан adı verilmesi layık deyip düşünüyorduk. Teklif edeceğimiz Amитхан Султанның namzeti kırsetilsin şu cedvelge. Конкурс «Великие имена России» адлы лейха черчевесінде кечірілі. Шартларға көре авалиманға берілген ад Русияның дегер регионларында олған бірді-бір авалиманның адынен текрарланмамақ керек. Амитхан Султанның ады намзетлер жедвелінден шығарылды, чүнки оның адыны Махачкала шайырындекі авалиман ташы. Мушавереде Қырым татар жематчылар береберлікте Қырым Жұмхуриеті жемат палатасының рейсі Йофенның адына мураджат мектуб азырладылар. Олар намзетлер сырасына мешур учуджи Амитхан Султанның адыны қошмаға рижа етелер. Бұл инсан Қырымда доғды. СССР-нің 2 дефа хараманы ватанымыз душмандан азат етілуінде иштирак етті. Бүгін Эфсаневи шахыс. Ве оны Қырым Жұмхуриетінің ве бүтін Русияның чоқ медлетле әлесі урмет еті. Sadece Kırım Tatarlarının değil, Kırım'da yaşayan, Rusya'da yaşayan birçok insanın kol tutacağı bir namzettir ve layıktır, avacıdır, pilottur, lotçuktur, ispitateldir. Onun için böyle bir insanın adını ne için bir cedvelge koşmayıq?
Конкурсның қайдалары бойынша әрбір ватандашымыз өз вариантыны тәфсие ете біле. Ама бұл ат 500-ден зәйді рей топламақ керек. Тек о вақыт оны бақачақлар. Ичтимай ағларда ве великие имена РФ сайтында енді Амитхан Султанның ады бойынша рей берув кете. Бұндан ғайры мошавере иштиракчилерінің фікіріне көре Авалиманға белі учичінің ады берілмесі тымсаль ташый. И мы сегодня приняли решение, что мы будем выходить с инициативой в Общественную палату Крыма, с рядом общественных организаций, будем выходить с инициативами крымчанам, чтобы они все-таки включали имя Амитхана Султана в список и голосовали за него. И я думаю, что он наберет необходимое количество голосов, чтобы попасть в тот список, за который вся Россия потом будет голосовать. Амитхан Султан арби учичи. Умумен алғанда дженкиллары о 603 арби учув бежерді ве душманның 49 учағыны ұрып еқті. Ағыр учувларыны бежерді. Мемлекетіміздің ән гүзел сынавчылардан бірі еді. Хараманны учунжи алтын йылдыз мүкафетана тағзим еттілер. Вот если только образно представить и задуматься, сколько десятков тысяч жизней спас Амитхан, то это окажется каждому жителю Крыма, кто давно живет в Крыму, кого-то его предок или кто-то мог быть спасен. Самое главное, что Амитхан Султан в корне своем глубочайший интернационалист, именно он, явится тем единицей той, которая объединит все население Крыма в единое целое. Потому что я уверен, за него будут голосовать и не только крымские татары, но и большинство жителей Крыма. Потому что именно для них он жил, для них он испытывал свои самолеты. Конкурсның екінші басамағы октябрьның 28-іне қадар девам етечек. Эпосы қырымлыларны файл сөретті иштирак етмеге чағырамыз. Великие имена РФ сайтына кіріңіз. Ичтемай ағлар вастасы или авторизациядан кечіні сверей беріңіз. Айша Шулакова, София Шукурова, Магомед Нестуров, Милет телеканалы. КФУ университетінің студентлері Ширбақча Хурмаға тефсие етелер құручылық ве мемарлық академиясында модели живого города адлы студентлік лейхаларының сергысы кечті. Экспозицияның эсаз ғайысы шерфезасына абаданлаштырмақ ве яны парклар ве скверлер шекілендірмек. Конкурсының іштиракчылары шерні ешілетмеге, онайтлы жайтмеге ве милитусны қайдетмеге тефсие етелер. Тақдим етілген ішлер арасында Амитхан Султан мейданның реконструкция планы да бар. Булейханы шер құручылығы кафедрасының мудиры Зарема Нагаева ішлеп чықарды, о мейданда Қараманның хатыра стелласыны ерлештірмеге теклиф етті. Стелла, которая показывает как бы его путь в небо, потому что он всю жизнь мечтал летать и очень много, в общем-то, сделал для того, чтобы воевать во время Великой Отечественной войны против фашистов. Ливадияда Крым в современном международном контексте серлевалы 4-нчы халқара конференция башланды. Чешет мемлекетлерден мусафирлер Муим халқара мейданында Крымның вазиеті елі бағлы тыш сиясет меселелерінің музакире етмек үшін топландылар. Мевзуны мұхберлеріміз девам етежеклер. Ондан зейде мемлекеттен саясетчилер, жиматыр баплары Ялтаға келділер. Олар халқара конференцияда іштирак етейлер. Форумнан эсас соолары арасында халқара саясетте Крым мәселесі. Крым сакинлерінің ақ құқылары бозылуы ве бұл черлерінің чезілу жоллары. Емде халқара вазиет нормаль алға кетірілуінде жиматчылықның ролю. Это очень важная конференция, и так как я участник уже теперь 4-й конференции в Крыму, я вижу теперь уровень нашей работы. Если первые конференции тоже были очень важные, где мы знакомились друг с другом, где мы узнавали информацию, то видно сегодня, если мы смотрим на программу, насколько важные, конкретные темы мы поднимаем, о которых мы говорим. Это глобальные темы, не только Крыма, это интернациональные темы. Но и также, конечно, мы говорим о том, что означает санкции против народа Крыма. Ярмада халқара мұнасибетлер бойынша күн мевзусында қала. Ве Крымларның меселеріні халқара севеде музыкире етмек мұйымдыр. Более факырны Русия ватандашлары халқара шурасының азасы Александр Молохов ифаде етті. Мы будем продолжать работу по наступлению на юридическом фронте. Мы будем подавать иски, которые будут оспаривать все крымские санкции в целом. Будем бороться с водной, транспортной, информационной, энергетической блокадой. Кроме того, я предполагаю, что много довольно иностранных гостей, которые приехали сегодня, они также дадут свои предложения
в связи с тем, что все-таки вопрос о международном признании того, что произошло в 2014 году, он также не снят. Бу ерде тарихны білген ве первасыз қалмағанлар топлана. Оларның саяси тәжірибесі бұйықтыр. Олар өз аяти тәжірибесіні барышы қиоларны тізмек үшін қоланалар. Конференция штуракчылары раатсызлаған солерге жеваплар тапмаға тырышадяқлар. Такого рода конференции, я думаю, очень важны для этого. Для того, чтобы понять свою силу, которая имеет глубокие исторические корни, свое право наших народов на самостоятельное принятие решений по обустройству Евразии и Черноморского региона. Чем больше мы будем вырабатывать такие общие позиции, которые отражены в рекомендациях данной конференции, тем больше будет шансов нам на мирное развитие в будущем. Конференция октябрьнын 27-сіне қадар девам етежек. Ливадияда кечірілген форумның нәтижесінде баршы қиоларны араштырмақ үшін резолюция қабул етілежек. Лилевит Жалтасаны Бибулаев, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Керич фажасында әлі қолғанларының құранталары банкларға өз боржыларны қайтармай жақлар. РНКБ банкында хабар еттілер ке, олар бұл параларны талап етмейжеклер. Қайды тілгеніне көре шындықы вақытта боле мұражетлар олмады, демек әлі қолғанлар құранталарының боржылары не қадар параны тешкіл еткеніні белгілемек мүмкін дегіл. Банкта хабар еттілер ке, әрбір аризаны тешкілят айры жаугренежек. Февкуляде вазетлерде заемларны сылып ташламақ, банклар үшін нормаль іштір. Ама бұл кредиторларға бағлы меселе чезілмесі үшін туғанлар малие тешкілятларға мұражет етме кереклер. Не yollar, не ышық, не де бала мейданчықлары. Петровская балка микрорайонның сәкенлері цивилизациядан кесілген алда яшайлар. Бұл меселелерні чөзмек үшін әрекетлер планы насыл олмалы. Бұл суалерге жевапларны мұғбирымыз Наджия Исаева араштырды. Здесь вообще ничего не было. Здесь столько людей живет. Никому дела нет, понимаете? Я же говорю, центр города, мы в центре живем. Петровская балка бу сакинлернин юрек агыртысыдыр. Ерлелер абадалаштырылмаган яшаштан yoruldılar. Тарабукина сокагындан айланганын асфальт бите, не люк, не фенер, не де цивилизациянын башка аламетлери көрүнө. У нас во дворе, как в 18 веке, у всех выгребные ямы. Бу касабада ягмурларны беклемейлер, олардан аты коркалар. Кыш ве куз мевсимлерде сакинлер балчыкка баталар. Суфакымлары сокакны ювуп кте, йол озенге чевриле. Если здесь течет море, сегодня, к счастью, наверное, что нету дождя, то здесь просто идет такая река, горная, бурная река. Нет, здесь на танке ездить невозможно. Река течет, это не река, это Миссисипи называется. Хафлы дамартадан кечмектен эвел айдавчылар бозук yolunu яхшы огренмек кереклер. Sonra бутун усталыкларны вечевикликни куланалар. Если наши автовладельцы, которые живут здесь на балке, будут принимать участие в автокроссе, то призовые места им гарантированы. Бу yollarda күндүз yürümeknin çaresi yok. Akşamları nasıl vaziyet olganını o'zingiz de anlaysınız. Çünkü bu sokakta nasıl yarık yok edi, öyle de yok. Ama bu meselenin mühimligi de küçük değil. Sakinler anlamaylar. Nechun bu kasabanın meselelerine bir kimse kulak asmay ve onlarga yardım etken ve vesikalarını doğru tizgen faalci olmaganına yazıksınalar. Даже не знаем, кому пойти, что делать и куда эти подписи носить. Ахмеджет мемориятында кайдеттилер ки Петровская балка меселелери оларга белли. Олар чешет мушафирлерде чок сефер сеслендирилди. Амма оларны чезмек үчүн язма шекилде муражатлар керек. Олары сени үчүндүр келмейлер. С учетом тех пожеланий жителей, на сегодняшний день мы бы рекомендовали в любом случае обратиться к депутатам городского совета, которые представляют интересы данного общества, данного массива, получается, создать территориальное общество совладельцев данного массива и обратиться с соответствующим обращением в администрацию города для того, чтобы данные вопросы звучали на повестке дня. Петровская балка бу ачык абада музей, эрбир ерде, эрбир азбарда тарих ve мимарлык абидеси бар. Onun için sakinler umut eteler ki yakında insanlar bu yerlerde fenerler ile değil de ekskursiya ötkürücüler ile kezinecekler. Naciye Исаева, Дмитрий Низовой, Millet Телеканалы.
Ахмежет мемориятның векілері Боғырча районында құрылыятқан яны балабақчаны бақып чықтылар. Шербашның муавина Анжела Николаенко бинанын азырлығы yüksek дәрежеде олғаныны қайдатты. Тешкіріжілер музыкаль ве спорт заларына кеніш аш блогынави яқшы донатылған чамашыр ханеге қимет кестілер. Яны балабақча өз қапларының ноябрь айында ачажақ. Мойсесеге 260 бала қатнайжақ. Вы же видели внутри, что в колоссальный детский садик, вот из всех детских садов, которые вот были, есть, и вот то, что я сегодня увидела, естественно, он шикарный. Все строительные работы закончились, сейчас идет чисто техническая документация, приводится в соответствие, а вот проходит Ростехнадзор, сегодня сдали документы, буквально вот сейчас только что доложил подрядчик, параллельно заходим в Роспотребнадзор, чтобы получить заключение. Қырым татар әдебиятыны танытмақ керек. Исмаил Гаспринский адына китапхане bu yönelişte faal şekilde çalışa. Ахмечет районында 4-cü final kitapхане forumu keçti. Tedbirde Қырым татар әдебиятының белі шахыслары toplandılar. Tafsilatlar bu zımlevhamızda. Сой Қырымның реңке қою, чағанасыз әжел тойы, өзіне башташ олып қатып қалған баба қою. Жам керамет парчалары, қатқан көзяш тамшылары, соқыр құю, эке дерек, ве первасыз яқын ерек. Қырым татар тілінде язмақ, севімлі іш, хобби. Шукри Апазов Қырым татар язычысы. Бұл ішіле 40 елдан зеде ұғрашам. Ос миллетіне, тіліне ве ватанымызға севгі бірінші сатырлардан дұйыла. Оның адыны білгенлер чоқ дегіл, есерлері есе чоқсы оқуcılarға таныш. İşte şu 76-77 senesi мен бірінші кере басылған едім. Ondan sonra енді мұнтазам суретте Кенеде шу Ленин байрағы газетасында шиырлерім дүния yüzünü көрді. Бүгін она оси жады ile paylaşmaq еңгілдегіл. Бұйық яштам, сағлығым да әвілкі кібідегіл, де языча. Умумен Шукри Апазовның басылған ширлері 100-ге яқын. Ве әрбір жан гүнілден язылған. Өз дойғыларымны баба деді топырағынан езбетен, тілімізге, умумен милетімізге езбетен өз дойғыларымны yazып башылған едім. Бүгін Шукри Апазовны жемаат арасында сирек көреміз. Гаспринский адына китапхане бөлі имканы Ахмечет қасабасының талибелеріне берді. Балаларға Қырым татар шайыры ile шахсен таныш олмақ, оның ширлеріні дінлемек фурсаты берілді. Эвел олар Шукри ағаның ижадыны тек дерсликлерден біледілер. Мы даже показали району, насколько уникальный человек, писатель, поэт, живет с большой буквы, живет у них в районе. Показываем, популяризируем нашу историю. В первую очередь историю, нашу культуру, нашу литературу. Все как бы дополняем. И вот этим десантом, которым мы выезжаем, то есть охватываем все. Қырым татар язычыларының ширлеріні дінлемек, туған әдебият ile таныш олмақ имканы енді ярымаданын ұзақ көшелерінде де бар. Гаспринский адына форумы әр ел кечірмеге ниет еті. Лиля Виджат, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Ноябрьнын 25-нде мили күреш бойынша бұтын Қырым чемпионаты өткерілежек. Жұмхуриетнің эса спортивтет бір енді әр ел кечірілі. Қырымда женіктен евел олған урф адетлеріні ғайрыдан тіклеп, тешкелечілар яны ананелер яраталар. Бұл елдан башлап ярыш олимпик чемпион Рустем Казаковның адыны ташыжақ. Эпсестегенлер іштирак ете бөлелер тек бір шарт спортчының 2017 сене октябрь біріне жалынған Қырым пропискасы олмалы. Қырымның шерлерінде ве районларында ноябрьнің 5-ден 19-на қадар сайлав турлар кечежек. Чемпионатның финалы ноябрьнің 25-нде Тебе Академияның спорт салонында кечежек. Ғалиплеріні 4 араба, әмде пара мүкефатлары беклей. Чемпионат Жұмхурет елбасшысының ве Русия Девлет Думасының мебусы Руслан Балбекнің қол тұтывы елі кечірілі. Сайлав турларда іштирак етмек үшін ой шерлерінізде яшлар спорт ве туризм идаресіне мұраджат етіңіз. Малюмат үшін телефон қошма еді 978 732 0839. Шамдалек бойепсі малюмат сат 21 бұчуқта әсе кележек қаберлер программасыны қачырманыз. Көршмек үзре сағылықнен қалыңыз.